Ingorita Maa TV amu enaang ena. Ashe oleng tenkaraki ena rishata ang'as aya enashe sapuk oleng ashukoki Enkai tenkaraki nishoo yiok ena rishata mairoro nishoo yiok oltoilo lang TV enkutuk ang nikitum siyiok abaikinye olorere lang nikiutaa nikinteng'en nebakinye lomon likiliki kira larikok lenye anaa kira lang'eni lenye. Nanu taa eji olakili ole Kamuaro anaa Orpuya ore ena rishata ajo naa ashe tenkaraki Enkai o tenkaraki irbarnot lang kulo loishoo yiok Enkai meepuo ayau enkiteng'ena nisumare tekuna baa pekitum siyiok airorie nikincho enkikoo olosho lang. Kiduo taata enaang naa olarikoni lang Ole Ntimama tenkaraki niroro entasat nikiponu aitobiraa amu entasat eng'iriata, entasat enkomono naa kadamu toorishat kumok oleng oshiake kitii oninye kanisa nikijing eseremare tenebo amu kishaakino peyie kiyiolou pooki Enkai. Ore enkae nairorie olosho lormaasai naa erishata ena nikiyieu nikiterretenate kira olosho. Ore enaang Ole Ntimama anaa enikiyiolo naa olarikoni apake laa olosho lang eng'orito niba enkironya teneirony yiok kira olosho lormaasai. Ore embaye nadumunye oleng naa kairorie nkolong'i kumok tenaang enye naa mbaa naipirta ena tim Emau anaa enaimakaki naaji tiatua enewueji. Naa kashukoki erikore e Kenya enashe, kashukoki enashe oloitore enkop Uhuru Kenyatta tenebo olayanyiti Raila Odinga amu ina kirorokino enye naishoo yiok ormaimie tenkaraki erripoto entim Emau. Kake keetae ng'ole enkae rubata sapuk oleng nang'orito entim Emau naa ena siai natii kotini. Naa iyiololo ajo nanu ng'ole lotii empolosi ilo arrabal ajing atua layiok ajo peemisimarieki yiok esipata ang noona taata nkariak naaruko toosupuki, toorpurkeli o tenkipai kinotito taata enkijape sidai tenkaraki neipang'a ng'ole olang'ole orere olang'ole maati otii ena tim naataretokito ilarikok tenchoto esiasa. Kake kitaasa enikindim tesiai e kotini anaa apa nikiata apa tenda wiki naishunye toonkolong'i 5. Naa kaata osiligi ajo ishoo yiok Enkai emirishoi amu misho yiok Enkai matokorro tiatua osororua loonkishu ang amu kitushukito orkesi ewaki apa Kitale nikiyau ene. Neyai ina kurro nashuku ene. Enyaaki aaya Arusha Court of Justice nikinyakita ashuku ene. Kisho yiok Enkai emirishoi. Naa kaisho irmaasai ajoki entipik yiok enkomono irmurran otii esipil king'oroki ntae ena sipata ena tim inyi. Naa maata iltung'anak oisho layiok lenye osiligi. Ashe tenkaraki kulo barnot ooyiolo inakata kuna baa okuna mashinini nairorieki oltoloishi pooki amu idolita ajo kejo maau enkiteng'ena wenkikoo atua olosho lang. Naa irbarnot kulo oota ena kisuma nemikiata yiok amu meeta oltung'ani lemeeta enkisuma enye. Kaata nanu olakili kake ore ninche negira ajo maitabaiki yiok ena ng'eno outaroto. Kayiolo ajoki irmaasai ore tenkaraki eng'oroto entim Emau mikintokurro ntae irmurran otii eng'oroto ena tim te kotini naa kisho yiok Enkai esipata. Etaa ore olapa lioudo amu ore ake nikitabaikitia naa piikansoli napa taitoli naawaita layiok. Kishomo apa olarrabal ashomo olarrabal tenebo ormurran laboitare nejo kotini mitaini order namitikinyeki serkali aitayu iltung'anak tiatua entim. Naa kayiolo ajo keyiolo lotobiko aatomono ajoki shomo ilo arrabal nalo agil kung naitoony elong enkop kimitu ntae kimitu entim inyi. Naa maata ake tenebo olarikok lang olayiok linyi loidim atabai olarrabali amu kira iltung'anak oisiligayu nemikimirr sii ele osho. Ore taata kipuoito ena kuwuo nikipuoito taata aagelu ilarikok naa kenare ake nikinkok olosho lang peyie amu ketii sitito nemenyorr iyiok. Ketii iltung'anak laa kejo matijing'aki atua yiok peyie isimaa yiok neoru yiok intokiting ang naa ketii naapa layiok laa kegira aajo entoki manoto yiok ena rikore amu keshukokini irmang'ati entim ng'ole kulo lootijing'a. Kaomon ake irmaasai ajoki amaa apa ena sirit
natii Raila netii Uhuru amu lopul onyor iyiok nakima nanyor iyiok olosho lormaasai amu lelo tung'anak ogira ajo matang'oro iyiok esipata ang' naa etii endae shoto najo maisimarie iyiok neoru iyiok intokitin ang' neyau enkironya. Okay, etii najo majalani niro kidogo ore lemburgeli ronkakolore na kaomon taata kuzubanana kaomona. Familia ya Ndimama, CS Tobiko, CS Sunguli, Gavana wa Narok, Gavana wa Kajiado, rafiki yangu sana, waheshimiwa wabunge wa National Assembly, Mama County, wazee, kina mama, vijana, amjambo. Lama senda suba. Kwanza natoa rambirambi zangu ya familia yangu kwa familia ya Mama Dorcas Ndimama. The late mzee Ndimama alikuwa mentor yangu katika siasa, wakiwa na late mzee John King. Ndio maana kila wakati mnaona Lemburgeli akiwa Narok ama Kajiado, ninasema poleni kwa familia na mshukue rambirambi kutoka watu wetu wa Laikipia. Wamesema poleni sana, kwa sababu najua 2004 tulipata shida, tulishikwa Laikipia mambo ya washamba. Ndimama alitoka Narok, John King alitoka Kajiado, tuliwekwa ndani zaidi ya watu 500. We hao ndio walikuja kututoa. Hatuwezi sawa. Ndio maana tumesema nitakuja niseme pole. Pia juzi wakati mimi ninatahiri kijana, timu alikuja mpaka Laikipia kwangu nyumbani, yeye ndio ameshika kijana yangu, kwa sababu ni lazima tudumishe urafiki. Kajo ashole keme endingiringaje yeyo emene ke metapoke enyo do loto wayeki embongankyara endururolo show amo me ada ngade yolo mbari ini agege metapoke wale dada mngeze kiganda bal siasa naike bal nake yangara kenda enganye diana tasa kage mege bala ke tukingonya barungini na wo ike bala ke amo wale shage ke jagenda barungonga moyo ndada na ningi ngodo kalmo asamu dana mi ningi ngajeyo wale tori kiko kai tumor bayan PS Lesiambe keyo dunia hapo pamoja na sisi, lakini yeye na bibi yake wako hospitali, wako wagonjwa, lakini wamesema peleke ujumbe na hapo jiani akipona atakuja kuona familia wa leti mama. Kidana moje wale dana je ndio ngaji hiyo na karai na baro nidoro amita jo na kama da siasa na ngane siasa na wale yon kulie wodu kulie siasa nigi nya siasa enjo ka ngi ni matejo entingire ta ba ta na gemi entingire ta na gemi ego siasa ngaji hiyo na kasha kama nda itene na abandi baba mitiginero teidie enjo tante kelolo yoko ngoru ngishu ngoro kuna kuliko amore na abandi kinjere ta teidie ta mau neni da yola raba kyo bodu kulia yo kusipila naro na de yo no morio no bolo yo kala isu enjo mata baro ne bonu da da de ne kayo na moro kuna kishu kayo na kuna kishu aga jabe dina ba aga dina ba
meishinye de ngo ni kiriya magulo na ore ta bi shukunya naro kalo tu ame amo ke de bala yokola to morona no na jo se da ka yo de na de mama ne shukwa nya ko mi do ngoi ore shi da gere da naro ne shi da bisu da naro ne ko na nyama na sini da naro ore da ka ma ngima ne lo ko da se de na jo kara de mu ra ni sopat kamu de ko na aga de ko ni ore na ma da da ji na ko ko ro yo mau ele na ge ke lo bu ko ngutike nyabana tinjika ne baro ora na ye yo mo no yo ka ga le bi no mo no ka sibila na no ne da shi yo ne mo mo da yin na da yin ne ba da na be da sama ga mai bai ya dai en da ga je yo mo ora ba si na la mai na no ka da la yo ko la ngor en da ga la yo ko la so ko yo da la gi bi amari ko lo ngi da da ko ko we ne ma ko la ya tara ko le bisu da lagi dia angur kifaru lo jana amuro amali da ne jo ngor kita ngana tinaro ane ko ngor kita ngana lagi dia ni kita jo kali yo mata to na bo mata iso to de sigiria e jo ma anda sai igiso ila jaje asho len dama yanda yanda ingoreza Ma TV amu enang ena